IFM News. Lokal. Idol John, dito pa yung detalye kamen. Maiyasag sa ganan at ti panakaysayang kate ti turnover ceremony iti sumaranong administrasyon iti syudad ti Lawag iratang aldawa June 26. Sigun na ni Local Government Operations Officer Charis Garma, adanto iti maangay a government assessment report tapno no makita no aday iti nagdurasa na ti lokal a gobyerno. Batad na ang mailanad tupay iti agdama a financial status iti syudad, babay na ti Local Finance Committee, karaman iti organizational structure ken manpower complement, babay na ti human resource ken dagiti plano, manipod iti city planning and development. Ilawlawag na adito ang mailatag do dagiti dokumento tapno no ma-review ken no adda dagiti saludsod a masapol a masumbatan. Impaka muna nga danto met ti panagsarita ti Vice Mayor ken agdama a mayor para iti mensahe da kagida na ti panakaiwayat wenno panakaiyawat ka simbolo dagiti maiwayat wen maiyawat a responsibilidad kadaytoy umayen a baro nga mayor. Malaksid kadagiti tinalektaran ng opisyal ang makipagpaset iti daytoy a seremonya ket posible nga danto dagiti kadwa ni Mayor-elect James Brian Alcid nang nangro na dagiti manamnama ang makatulong to ken kuana iti panagakemnan a mayor iti Lawag City. Denggen tayo man diti paset ti panagsarita ti DILG officer iti Lawag City. Into no bigat no maangay diti turnover tayo ceremonial turnover iti conference room nya so adan to the presentation ng governance assessment report tayo based from the ginauding SGLG and then yung updates na rin no adto digiti nag-improvean nan aya yung performance ng LGU and then yung sunod naman may i-discuss to yung ating financial status aya iti syudad by yung ating LFC and then mai-discuss to met the organizational structure tayo anya can manpower complement by the HR ibig sabihin sa tumet ayan ni Apo planning officer tayo digiti ongoing projects na tapnon at least maamuan no yung ating mga new set of officials. Kastamet, after that one, mabalindan to nga i-review, no? So, malalatag natin yung ating mga documents para sa transition natin. Kaya, so, mabalindan to i-review dagijay. And then, mabalindan to magkata, there will be an open forum, no? Ano man dagiti questions daw, pangit pa dagijay ng documents. Then, after that, panton, message to lang na ako, Vice Mayor. Kastanto ni ako, Mayor Kion. And then there will be yung ceremonial turnover at nantumete kasi maiyawat niya as simbolo no pinagi-turnover the responsibilities and then awatin to DJ ni Mayor-elect natin yung ating incoming mayor and then mangtod tumit iso na iti mensahe na aya para kada di panangawat na kada di responsibility akas mayor mas marunong. Malaksid ka rin iti barong na naelektaran mo. At akad pwede sa balo na ng mga entay na umay matandang kung dito? Nam na maentay nga gatendang, no? Dagiti, syempre, no, adanto, itugot ni Apo incoming mayor tayo, na kadwa na, iti siguro nam namain na, aya, nga pangtulong tunod kanya na ito'y city government. Si paset ni panagsarita ni Ms. Charis Garma, si Local Government Operations Officer, iti syudad ti Lawag. Sino taga-tindar ka deto'y Idol Joan? Arigiti nalektaran nga officials, Idol Bernard, ken posible nga danto digiti met family members when digiti makatulong to kadakwada kaya ti panagremdam ti pwesto, Idol Bernard. Digiti ada agatindar nga digiti supporters of the new administration kasi when Idol Bernard. Okay, so one sa balin to mo ditan. Ken naganan, di ba imbagam sa itay kalabes nga nagsarita dan kay with the digiti department heads niya po Mayor-elect Brian Alcid. When adan si anat damag na. Na? Initial pa ilaeng. The initial. Adot na ikat no, adot na inayon.
Negative awang pa dito panakaikat ay Bernard sa maparalisa ngamin dito Functions da. When kung kita na pa na ikatrabaho na pa ila taditanan to ma-assistant no pagarigan na iso dakit talaga nga performing when may kadito kita nag-stay da. At ti pag-anak ka dito kat 100 days with the new mayor of Lawag City, Kasakas Jai. 100 days, so that will probably more or less 3 months. Idol Joanne. Ayan. Kita, good luck kadigiti daganan makipagtrabaho kadetoy barong administrasyon Alcid iti Lawag City. Okay? Go ahead, Idol Joanne. Mag-issue dati Lawag, kadwa 99.5 as in Lawag, Idol Joanne, 15 tatak, or men.